205. Mogu bi biti GTI. Ma nije moguće, ovo je opet Zenica. Veli ključani, meni to! Šupa je zadnji plavi, sad sam VTS. Može ovo malo jače, jače će biti brže. Renault Clio. Šibenja, to je tu slavonski broj na stvarnom Šibenja. Radi aerodinamike. Radim široko, startni broj 71. Ne možete vjerovati, opet iz Zenice. Ervin Pelet. Morat ću malo prebrojati. Ali dome pitanje, čište je tamo puno sela, umišljava ako vidiš jugo crti, nema usliku. Tako vidiš, a neka još jednom, sada ti će počeli mandati žaru i nije gotovo. Uzio je stilja, neće da tamo. Auto Bianchio i Clio i sve se nešto, ali evo. Honda Civic kaže jedan put 90 konja, ne znam da se to sve trebalo. Ivan Gašparović dolazi nam iz Dubrave s Toyotom Corolom, inače predviđeno za Hrvatske i ima svaka čast Salku, čovjek od 2 metra, sjedi u pići, ostali da čujeva. Nema sera da tako priča, kada ulazite kad čujeva. Ali eto, neka davno svi smo se vozili u pići, šumogore čujeva. Ovom drugom krene, Admir Šarević, dolazi naravno
Samo polako da vidimo kakva su događanja. Doći ću do cilja. Ajde! A još! Polom će ti auto, bu! Neće, razvuće ga 24 duže za 7. klasa. Zašto ne izgleda puno vremena u to? Napravljen sam.